abajwekera ba ofisi ya mukuru w'ihanga ku rwo mu district ziri muri Ankole batandikire hururu yo kucondoza enkoresa ya sente za parish development model kandi aba babandizo mu division ya Biharwe ayi bashangire groups zimwe abari kuzebembera barire sente z'abatura ofisi babanza bagitaha aha ibraka ya birere nkako ekizimbe cyo cyangwa cyaheze kugwa yatujya ngo butago bwona ne sente ngo ekizimbe cyagera kita cyabitera twagiye kuba turyaho kaba twine manager bwa kweta manager kato yajya mu manager kato yatoroka na sente abana bwanyuma bagiro mu Rwenjeru ahi bagwerirwa kagwe okushanga ngusako ya parish development model abari kujebembera babandize kwegabira sente kandi na miliyoni 5 za buruza meisho umwana wawe aryaho narira government inja kujukunda muki harhoki twabara korwe nguto twabara kumanywa ko umuntu wenyuma itoko derito abagamba amaze ito bakacireke nyuma tubakwikiriza ngo ugire uti tukuza kukoma kutere ngaro abari bakagira bata bakarya nyana ngomba shobore PDM de sente tuzine konka sente zeitu zine hizagwira hayiguraho timwe igiye birebembira umujekero wa mukuru w'ihanga wambara City North hamwe no muhezi wa DPC wambara City North bahendire bakwasire tsime jime majyanjari orukwebembera sakweji hamwe na rukugaba za Roni okushobore kusente za habire ekindi miliyoni 6 zuzikaze ona mugira mistake yo kubanze ya 6 mugira na mistake ya miliyoni 5 zindi ona imwe mukagishikirwa muti norengo harho nekigenderirwe kirinke kitari hine kitariki Rwenjeru n'abanyayuganda batandaka program ya PDM bo batungire umuntu kumwe miliyoni 50 yegisha izintwa kuma yiziko zireki ayiziri ukatwashanga chairman wabo bakweta tumuseme jime majanjeri ka arukura gukwezo watarika bashoborera masente zayizagiye wena twamusiga twamutwara bamujyangwa za polisi aza kwa settlement ejo ashobora sente zikozere kizagiye so nyenda kusima team eji bemberwa mu mibaruga aba rugeneji kandi na coordinators wa districts agamunana agakora ankoresa region abo kwija bakatanka kucondoza program za government nzigenda zita abatura aho nabarekero buhinzi ya mutima habwa amataka government yabagurire konka bagaguzireho bakabatuntuza kugaturaho RDC kuyatebekanise akaturamura kabantu nito twarireje okurara kugiye kwihenga indiyo mukatse muhango konka mpwireho gasha kwa Michael tumwakire